Ki tauranga moana I Naianē e te iwi, I hui ngā iwi o te moana a toi I nā kua nei. Ko te whakahau I puta me kakama ngā rangatira o te kaipuke Rina, ki te huaranga ake I ngā taputapu me ngā puoto I te kaipuke. I ngā maramara, kua pai ke atu ki ngā toka o Tāiti, tā keka mai ai. Tai atu rā hoki ki tōna taurapa kei te takere o te moana e ko ngange mai ana. Anei te pūrongo a Hinerangi Goodman. Tērā te whakapono I te whakaihia e nei tūmomo a huatanga, rā kia haere tonu ia wā e pāna te āwha, rā ki ngā toka o Tāiti. E kore tēnei tūmomo a hua tūkino, e mutu atu ki konei. With the arena sinking now, I mean, our thoughts are just, let's bring those, we're just hoping that Tangaroa will spit all those containers out because, we would just want to clean up, otherwise we're going to be doing this for some months, perhaps years to come, if the containers just sink to the bottom of the ocean. E tama, o ki te mātou te tīmara tono tērā ai tua ki naini, ko te tangata ki te pātai ko puare ko aharani, kai te matuturu nā kai mua. Ko tētahi o ngā take nui hei whakatakoto, rā ki mua I ngā kaunihera o te moana a toi, me e rātu o te motu. Rā ki a ta tirohi anō, ko ngā ture e hāngai ana ki ngā huarahi kaipuke, e āhei tia ana, kia kuhu mai ki o Aotearoa nei. That's one of our biggest concerns, of course, that they can, around New Zealand, ships can just go anywhere they like. They can just come and cut corners, they're trying to make money, they're trying to get a bonus. Ko tētahi anō o ngā take nui I puta, rā kia karangahia he hui, ki wainga I te kāpene o te Rina me tāna hoa kai whakahaere, arā kia tūtaki tahi, kanohi ki te kanohi. Kei te whakae katoa mātou ki tērā, kia hui tahi mātou ko te kāpene me tāna tuarua, ki tai whakaea. He kaupapa me ōna huringa, ka haere tonu. Ko Hinerangi Goodman, mō te